Здравейте, намираме се в Испания, в центъра на Мадрид. Има една българска поговорка, която гласи: няма безплатен обяд. А дали е така, това ще го проверим днес. За целта, както виждате, не нося нито портфейл, нито пари. Да видим дали ще успея да се наям днес или ще умра от глад по улиците на Мадрид. Пожелайте ми успех! Хайде! Buenos días. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder desayunar? ¿Tiene hambre? ¿Puedo entrar? Claro que sí. Както виждате тук, всяка сутрин от 8 до 10 часа слагат закуска на всички хора, които не могат да си го позволят. В този ресторант, който виждате точно зад мен, Робин Фуд, всеки ден от 7 и 8 часа вечерта има вечеря за всички, които не могат да си го позволят. Намира се точно в центъра на Мадрид и сега ще влезем вътре да видим дали ще ни сервират и на нас. Venga, venga, que ya te lo pongo yo igual. Ya te lo he preparado. Сега да видим какво са ни дали. Мляко, портокал, шоколад, един сандвич и два сандвича. Manzanas que coja. Si quieres dos. Prueba, prueba, churro, que está bueno, con chocolatito. Ahí, ahí, probando, probando, que está bueno. Churro. Buenas. Disculpe, ¿me da un poco de pan? Hola. Quería preguntar, ¿me daría de pan un poco de pan? Hombre, está pasando bastante. Muchas gracias. De nada, a ti. Muchas gracias. Que vaya todo bien, ¿sí? Gracias. Te paso por aquí. Muchas gracias. Para ti. ¿Vale? Gracias. Nada, hombre. Nada, hombre, hasta luego. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, te lo devuelvo para el próximo, que de verdad lo necesita.